movement will not be stopped. We the best. DJ Brian. Kanabancane boss. Connizer. DJ Soul Crusher. Got a feeling everything is gonna be alright. Awara tinharhu ehandle ka nkavanyeto. DJ Brian. Connizer. DJ Soul Crusher. Munghana lonene FM. Makombandlela. Rishile DJ Brian Connizer na DJ Soul Crusher Tracy Shaka Mabundela ka rikhotso loko vutomi bya mina a ku ri risimu a ku ta va risimu ra mafikizolo loko va ku ngeke valunge hikuva ku na vanhu lava nsalasalaka ndzhaku mara na swi vona ku ni ya mahlweni khari ni humelela le phusheni se va nge pfuki va lunghile inkomo loko vutomi bya mina ku ri risimu a ku ta va leri landzelaka ngeke valunge Phaphama Afrika-Dzonga Tracy Shaka Mabunda ka rikhotso man njhani kokwana smart induna smart rishile Afrika-Dzonga 12 minutes tasikusotoka Afrika-Dzonga ndlelani hi vanghana kona ku borela enkaya Afrika-Dzonga ndlela rishile kasi wewe ufika nkarhi muni Soul Crush Yini kwale ka ma past 33 Connizer tishirishile bravina anikuvoni la ka mchini wa mina lanwani anikuvoni suri mara nakutwa kukona brother rishini bravina etera tirini kono ni vula ka we Afrika ka yi fika makumu led Africa Championship va winile lava van'wanyana wa tiva leswilo lo ta kona no ka nhlawula yi fika makumu sivoni tingwazi u tivonile brave tingwazi ka led Africa Championship somewhere swinene vani soyi ene singane va khomela kula wa yingiseni ene hlamuseleki wa tiva kuhlangane maviti ya ladies na Africa la ya wasivona ku nga mani vanhu lava makhwavena bame se va swi tiva va yingiseri wa vona hi kume tingwazi nga swi hleketanga sweswo yani audience ni nga swi tiva ku ndi ku yini ni right Brian mina ni be na ku hela ka vhiki kahle ni wisile ni ni right vayingiseri va hina hi tshemba leswaku na n'wina mi be mi hlayiseka la ku heleni loko ka vhiki ya ku ve na mitlangu ya ku tala ngopfu ya nkoka ya bolo loko ku langutiwe ngopfu relegation ya le hansi na number 2 ya ha ri ku phikizaneriweni namuntlha yi se na nkoka a hi wena a wu hamba u ku number 2 a yi tsundzukiwi yo mara ku yini vo dlamba mara ni ntlangu lowu wa Sundowns famba njhani wolowo mara Brian yo biwa vhele ndlela ya Sundowns vhele a ni wu vonanga ni vone mbuyelo ni nga tshembi 3-0 ni ku mara vanhu va nga yima va beriwa mavoko loko va nghena ivi va heta va biwa 3-0 ene a ni tshembi swa ka vo ti endlisa 3-0 mi nge ti endlisa ena xi ri kahle xipano lexi a xi helerile xipano xa Sundowns ina ne ni ze ni hleketa ku kumba xi nga helelanga a xi helerile ko va ya a ni wu vonanga Ricardo yena vhele mun'wana wa tipano leyi kumbexana va nga n'wi tirhisiki ngopfu mara hinkwaswo va right va lava va tivaka bravina valo biwa volo napiwa kahle ya i kotala ku bewara le ya tsevu i Musumbunuku hi le ka vhiki ra vu 20 a lembeni wena muyingiseri wa mina u vona swa ku lembe ra karhi ra famba Brian mina loko hi languta so swin'wanyana leswi ni nga swi nga ni hlamarisa ni etlele ntlangu lowu ya va TP Mazembe ku nga se hela yi humesiwile TP Mazembe ka Confederations Cup ya yi humesiwile yi humesiwile penalty TP Mazembe ya ha ri yona liya mani yo ina ya fani ni vula ku ri na hambileswi loko va sungula ntlangu lowa wa rengu ra vumbirhi wa tolo a ku ri yona a yi rhangi mahlweni golo yin'we ka tandza mara swi tikomba ingaku ku ve na tigol to hlayanyana laya a na hi vonanga na mina kambe ni ve na nkatako ku vona TP Mazembe va ri la Polokwane Brian u va vona ku ri no va ha ri kona vatlangi va vona mara va ha tlangi ku fanele ku sunguleni ni vona onge va lava ku va swa ku va languta xifuthi xipano lexiyani ni va ku ri va tlanga na xipano xa Marumo Gallants kambirhi a va howusanga na bolo na yin'we ko va Marumo Gallants yi nga pfuka yi korisa yo howusa ball on goal hi ndlela liyani va tlangi kambirhi va tlange DRC va tlanga la Polokwane yela hi not
Okay. Bakatsandzeki into I can't nami ngiseriwa hina loyi anga isungulela siku namuntlha sawuvulavurile yena u te Tracy ka mabunda kusuka ka Rikhotso Ile ka hina niko ka nxaxamelo wa koho lembe rin'wana okay 240 years kusuka ko yeah ku ri Brian Rikhotso induna yako kasi na wena muyingiseri u nga hi sungulela risimu kusuka le ka Rikhotso na kun'wana hikuva u rhumela email eka Sithole bm@sabc.co.za kumbexana u rhumela voice note eka nomboro ya hina liya le ku ri la studio liya ya ti voice note ta le ka Munghana ya 0712659860 u nga rhumela voice note loko hi ri la studio ne u byela leswaku u la ku hi sungulela siku hi ku loko abo vutomi bya we ingoma a ku tava ku ri ngeke balunge hi ku xiri na phusha girl bona ya kasi ke handle ka swona tsundzuka kwala ka awara ele ta va na yena munhu loyi a nga pfuka a ri so u se a ku n'wi vonile ya no no u kahle ya u pfuka a ri so shem mi ta byela swa ku mi ku vona pfukelo leri mi ri vona njhani n'wina vayingiseri va hina mi amukerile rhumela voice note sweswiwani vele DJ Soul Crusher u yi byela ku humelela magondzo eka hlayiseka emagondzweni mixodo na DJ Soul Crusher emagondzweni mixolo loko mi ri N1 kusuhi ne le Baobab Tollgate amusina Vhembe district ku na nghozi leyi katsaka timovha timbirhi kasi loko mi ri R71 le ka Mamahulu kusuhi ne le Delmada kwala a Polokwane ku na mufambi milenge la nga tlumbiwa kasi loko mi ri na swin'wana ma yi rhumela @Munghana traffic DJ Soul Crusher #AM traffic hi ta hleketa maxelo nga ri khala Afrika-Dzonga ta hi tona tuta siku ra namuntlha yimise kwini kambe se yi kona vhela ka @Phaphama Breakfast Smoke and Mirrors Trésor na Amifaku Bombandlela mi ngo fambi hleketa vhela tuta pola siku ra namuntlha mi karhi mi vota vhela ka @Phaphama Breakfast kambe sweswiwani a hi hlometele vona ku na xifundo xa Mpumalanga ka maxelo yimise kuyini khesile va huva ta maxelo ka siku ra namuntlha va fikisela maxelo twana ke Mpumalanga mbombela ka 19 ka timela ka ske emela ka timela hi 17 emalahle i maximum leti va yingisela emalahleni 19 swivatana standard 10 hi 19 skuza 23 ka ske Bushbuckridge ka 20 sekunda ka 19 ka ske a no le Mpopo ko melana Polokwane 21 Phalaborwa 24 Zanin 22 Musina 25 le Phalala 24 Mokopane 23 swivatana Chiramba Mutale 23 ka ske Giyani ka 24 Makhado ka timelanyana hi 20 ka ske Makhado 23 ke Thoyando ku 21 all days 24 Mokopong 26 fita Kgomo Moto 25 Dendron 23 ka ske Molechi ka 23 ka ske no ku belana Gauteng Pitori 21 eJoni ya titimela 19 ka ske Fer in Gengi ka 20 ku titimela Tembisana le Soweto 19 ka ske bo Northwest Imendla le 1 Clegg Doropo 22 swivatana Potchefstroom 22 ka ske Mahikeng Rustenburg skangwe na Vryburg time ka 23 leswi maxelo ka siku ra namuntlha ya nga vumitswa xiswona ka siku ra namuntlha u ya ka @Phaphama MFM bike for ku mawuta poll ya hina u yi byela ku ri na wena u votisa ku yini ehenhla ka mhaka ya namuntlha yo wena u swi vona njhani vota eka Twitter @Phaphama MLFM xa rivarisa xilexi ya brand yini xexi hi vulavulaka xona namuntlha ka Twitter poll hayi ngopfu u nga xi futhi we kumbexani u xi rivele kaya me u kuma ni xi rivele xi ri butini ya movha swa vava sweswo ni nga xi landza leswi ni endlaka swona ndi huma hi troli ya fumbe kwala ndzeni hinkwa ni nga chelanga Brian mina na swo tala ngopfu a na ha xavi xa rivarisa la bag Brian okay so Brian mina mara kuna n'weti lowu nga tshuka ku na ririmi ra kona ra ku vula n'weti lowu nga tshuka a wu lo bola a bolangi oh yeah vanhu va wu vonile na me ni wu vonile mixo lowu loko ndi ta ntirhweni a ndi twe va ku a wu ta vonaka ku fikela 6:15 sweswi mpundzu wolowo u nga va funyamalarini sweswi a ni tivi swa ku sweswi u nga va u nyamalarile na kamera leyi mi ta va no tekile kambe wona wu vonake ku sukela matakuxa yo a ni tivi ku vangiseri va hina ku nga va loyi a nga wu vona a nge ndi wu vonini a hi kombi xifaniso lexi a nga xi teka xa wona mara handle ka swona i swin'wanyana swi endlekaka kan'we ndzhaku ka nkarhi wo leha lerero loko u kote ku swi vona swi va swi sasekile nje u va u ve xiphemu xa matimu so mpundzu lowu a wa ha vonaka loko mina ni karhi ni ta entirhweni a ni twe lava va swi hlamuselaka van'wasayensi va ku wu nga vonaka ku fikela 6:15 kahle eka mixo wa siku ra namuntlha handle ka swona hi ya ka Twitter poll
la hi nge swa rivarisa xilo lexiya ya se yi kona Twitter poll yi vekiwile Bramin ya yi kona Bramin a ne mina leswi swa me swi hlwela ku fika la ya swa wena hasha se yi nga va yi voteriwa hi vanhu vangani ngeno languta hi xihatla ngopfu lowu wona nkarhi languta na Twitter poll yana vele yi ri nga siku ra namuntlha kumbe xana yo la ku khetsa lava se va nga vota hi nga si vulavula hi yona yi nga si vulavula hi yona Bramin hi lava vanhu va yingiseli lava nga se va yi voterini i vangani va lavani 88 ya no ya ka 100 89 hi mina se na vote n'wina va 89 se mi nga votela Twitter poll 6:25 a khensa swinene mivayingiseri va hina va xiyimo xa le henhla hi ba mandla hi vuyelela eka n'wina namuntlha hi vula leswi hi vutisa leswaku we wa xava bege ya ku chela grosa ke ya a hi vuli plastiki la hi vula tibege letiya masiku lawa se ku bumabumeriwaka leswaku hi tirhisa tona futhi man'wani mavhengele na tiplastiki a ma ha ri na tona ni hlamala njhani mavhiki mambirhi lama nga hundza va ku ha ri na yona bege leyi no se khale mavhengele yan'wanyana yo tala nyana la Gauteng va ri hava plastiki so loko va ha ri na plastiki va salele ndzhaku kahle a swi fanele ti nga ha ri kona so a vutisa ku wena muyingiseri ke loko u ya vhengeleni wa xava bege leya va nge hayi mara u nga xava bege matshan'wini ya plastiki alright eka A mina na tirhisa plastic va ka hina eka B mina ni yana bege yeli yani nga yixava tolweni na n'hweti leyi nga hundza na a yona ya kana yo nkarhi na nkarhi swi vula ku a na ha xavi plastic a na ha xavi bege ni tirhisa leyi nga le kaya vele yo muyingiseri wa mina bege leya ya ku tirhisiwa nkarhi wo leha yi tirhisiwi kan'we eka C hambi nkarhi na nkarhi loko ni tshika ni xava no xava na bege vana ma xa a xi chipanga lexiya ti sukela ka vo 20 rand a xi chipanga ti sukela ka vo 20 rand ti ya henhla loko ni ri Polokwane nkarhi lowu ni nga ta eka workshop leya ni ze ni xava hi 40 swin'wana randi aka kun'wanyana ya Cycad okay eka D mina ni swi tivi hi ku a ni munhu wa ku xava grosa a mina ni xavaka grosa le mutini u votela D loko swi ri tani hi ti 14 ta March bra mina ni teke u tlanga risimu leri a hi fanele ni ta vulavula hi swa ku a n'wi endla yini ndzi sanele ku va ha kula loyi hi ti 14 ta March ni teke n'weti xifaniso bra mina ni ta ku rhumela xona ta ku komba xona Phaphama Afrika-Dzonga nkarhi hinkwawo hlangana mababu ta ku byela ku ri no na namba yin'wana ya ku ba yintshwa nkarhi hinkwayo vaputsi njhani fethu 89.4 ka hina ne a yi fike ni ku pfuka yi treat ngine nyi namba fethu i blind all right out there xi tla zinja nkarhi hinkwayo hayi zinja hayi xave lena mfethu i namba izinja patu ta ku byela ku ri izinja a yi biya ku baliya ku ba yona lexi nga kombela xa ku byela ku ri ku ri yin'wana namba yintshwa a ngo pfuka yi tweet Phaphama Afrika-Dzonga izinja community leyi ri yini ngo vona ku ri busy ngopfu kasi la ka Twitter Prime kuna yini kasi ni vula vangiseri va hina va ri yini boyisheweta bonkosi wale mkhuhlu lakhi manganyi ka khakhala mikateko mdaka mabasa let's ngobeni twana wena Paul wa Mtsonga ina CEO yaleyo Colin Galachane ka K John Wisto sala sha imela mara Phaphama swinene man swinene Matiranza himself halala Matiranza himself Charles Mapete the great Magigi kasi wa nditi tongo malulekerito Godfrey Godfrey se ku endleka yini la okay loko ni vona Bongani records anhleketisi Joli ndi rhange ndi miyela nyana Mr Rashio Shani Boy Mondlane entsako mgani ku bayi swikutaniya kambe community ya hina vo va busy swilo leswi fambelanaka na nongonoko wa hina ku fana na swa ku muyingiseri i pfuke njhani u kona tirani mabasa eka siku ra namuntlha u gcoke na 1990 yin'wanyani bona wena kambe sweswi bra mina i nkarhi wa ku va hi vona swa ku siku leri na yini ni ku tsona bra mina ndlela leyi Phaphama Afrika-Dzonga xana ndzhaka lexiwani sungula xibindzwana u ta kota ku tumbuluxa mintirho u thola na van'wanyana hi n'hweti ya vatirhi tirha u ta kota ku dya swa nyuku wa wena
Munghana Lonene FM makomba ndlela. xikan'we dyondza ku matimu siku ra namuntlha ya ri yini Afrika-Dzonga Namuntlha eka matimu eka Phaphama. ina ka Afrika-Dzonga hi twa ku na ku endleka hi twana ke This call has been escalating now because of the present political situation in the country. a wa vutisi ku ramana tirhela brama se ri toloverile tirhela brama bra mina why u n'wi tlangela a nga rhula ngopfu mina ni n'wi tsundzuka loko a ri karhi a byela Archbishop Desmond Tutu ka Truth and Reconciliation Commission ai na itsuzuka wa tsundzuka yeah hi nkarhi wa kona Archbishop Desmond Tutu a byela manana wini Madikizela Mandela ku nkarhi wun'wana swi bihanga ku amukela loko swin'wana swi nga fambanga kahle u nga swi endlanga kahle a ku i vumunhu swinene ku amukela so a ri ku tengisiweni manana wini kumbe xana eka Truth and Reconciliation Commission a yisiwe hi mhaka leyi a yi katsa xipano xa yena na n'wana loyi a nga dlawa swi kutani ya so manana wini Madikizela Mandela a ri va swi kanetini sweswo vhele sa hetelela wini manana wini Madikizela Mandela swi n'wi hlundzukisa ku byeriwa ku amukela loko u endle swihoxo you will never talk to me like that byela Archbishop Desmond Tutu a ku ri hi siku leri fanaka eka matimu hi 1977 loko manana wini Madikizela Mandela a longiwa na vana va yena na nhundzu ya yena a yisiwa endhawini ya xihundla ya xivundza swinene eBrandfort kambe Brandfort yi le kwini Bramina tsundzuka na ku vhele ku tshama ku vulavuriwa hi yona ku yindlela leyi fanele yi hundzuluxiwa a yi hlayisekanga swi ku yini yi le Free State n'wana loko ya ku hala vhele a ku ri loko a susiwa la a kaya ra yena hi nkanu hi maphorisa kumbe mfumo wa xihlawuhlawu a yisiwa eBrandfort twana se xi nghena xa jaha va yima hi milenge xitsimbe thayi I was 11 years old. I had just left the wild countryside of Ireland and moved to London. The very first week I was there, my parents took me to the pictures, as we called them then. This was not unusual in itself. We went to the movies a great deal in Ireland, but that day was different. Yeah. The movie was Goldfinger. Goldfinger, o ta uza va Goldfinger vele u vulavula movie ta James Bond yi kona movie leyi vela James Bond a yi tlangiwa hi mani nkarhi wa kona a yi tlangiwa hi wun'wanyana nkarhi wa kona hi Sean Connery nkarhi wa kona a nga se va kona vele Pierce Brosnan a nga se nkarhi wa kona a nga se va kona ka xiphemu xa movie letiyani vele kambe lan'wana a va xixima yena vele Sean Connery hi nkarhi wa kona eka masagwadi man'wana ya AFI a vulavula stagini Pierce Brosnan Bramina hi vulavula yena ya mhaka yini ka siku ra namuntlha u velekiwe siku leri fanaka hi 1953 loko hi suka ka yena kumbe hi ngo ve hi hundzisana lama ya matimu ya ti-Oscar Bramina a ku ri loko ti rhurheriwa ro sungula hi siku leri fanaka hi 1929 the Oscars va ri a ko va na 270 wa vanhu lava a va nghenerile ti-Oscar hi laya ka Will Smith hi la ka you don't talk about my wife in your doom hi laya ka Will Smith hi lexi one Brian I looked at that list. That's a black list. That's a black list. I saw a list. I was like, those are black people in there. All right. loyi sogola Brian a nga za hi a ku moha ngi tiva ku rhandza ku moha loyi wana ndi n'wi tiva a nga basanga ne i twenon'wini Brian n'wamafenya loyi sogola u velekiwe hi siku leri fanaka hi 1983 hi wa ti 16 ta May 1983 loko a velekiwa loyi sogola a ku ri na nkarhi wun'wana ni n'wi landzelela ngopfu swa mafenya ya swi ni tsakisa u kahle swinene ngopfu kahle loyi vula yini sweswo kuma before na after u ta vona ku ya tikomba ni vona ya Man Ferguson ya tikomba va veke ya Man Ferguson ya tikomba ne na Queen B swi vekiwini kokwalaho ya tikomba na ya tikomba ne ya nga ku va lunghise na mavele a swi biha na mme loko a ni ri na malandani swi lunghise hinkwaswo swi nga swi vuli endleni dlana kwalani me swinda swi rhandza xemba yingiseni Originate
loko a ha ri ntsongo buto ya tala ku n'wi thiza swinene a n'wi vitana hi mavito hikwalaho ka ku kula ri xin'wanani xa ku xidudla loko n'wi languta namuntlha u nge swi hleketi ne ya se loko hi tshika hi vona luvanana loyo taniya hayi ri niki nkarhi ya se u ri Michael a rhandza ku n'wi vitana pig a ku ri ndzisani ya ko u wona yena ya awu brave mina uchi loyi kahle kahle tshama u swi xiya swa ku swifuwo swa le kaya vanhu va swi lava ku fana hambi vo mbuti a wu swi rhandzi hambi vo huma wu swi lavi hambi vo mbyana wu swi lavi wa swi vona mara a hi yene na nhoveni lexiya ngwenya lexiya lexiya n'wampfundla lexiya u tlhari hi ngopfu vona serious swa le kaya swi tekiwa nyani we kahle hinkwaswo swi ehlekete we wo va dada okay Jenny Jackson veleko hi siku leri fanaka hi 1966 a ku tlangela eka siku ra namuntlha rivatla kaya vanna we muxana wa ka Lusuthu helele vanna we rhumela voice note 0712659860 u byela ku n'wi vonisa ku i tirhani mabasa u vona onge u pfuke njhani a hlekete yini vhele byela hina tukusinganga le matlela kaya hamba rente njhani ririmi ra vona loko ri Lesotho brami loko vulavula vhele loko hiranga na ndadi va kaya ka mo sihlawathebe The richest institutions of this world are at the bottom. tukusinganga ka Munghana le Fema ko mathlela va kaya ku ka mona thaba busiwa na ndadi 10 minutes to 7 o'clock Afrika-Dzonga ka skende le vanhu va dyondza ku kusukela namuntlha va ri yini va yingiseri lava va nga se va rhumela voice note ka 0712659860 va hi byela ku ri kahle va hleketa ku onge sister namuntlha vhele tirhani mavasa ku nga lowa nqambi u va a karhi a pfuke njhani ka siku ra namuntlha avuxeni wo sungula hi lowu sisterani onge yi tlele karhi hi bula na muhlekisani ka hi n'wi byela ku a ya hi n'wi lavi a kati muhlekisani a ri serious a namba hi tshika swa mampela mi voni ngopfu pfuka hi logo ye vanna serious so rixile bahaxi tirhani na n'wi vona ai tirhani loyi i yo kwata kwalano mani i kwatile boyfriend loko hi yona loko famba hi weekend a ya ha vuyangi ene na namuntlha na sweswi a nga vuyangi kwalano loko mu n'wi vona ka xifanisi xiseswo i kwatele ku xirhami xisa lexi n'wi ba swinene hikuva boyfriend te loko yi famba hi wamtlhani yi fambe na mukombo yisa a londre ku ya hlantswisiwa ane na sweswi a nga se vuya emjomani ka khakhala vahaxi inkomo iromingo leyi timala ya rhene a yi tivi ku nuna yi ta n'wi byela leswaku yino ka vuya tirhweni i mabete ka makomana avuxeni xipano xa Phaphama DJ Brian Connizer na muhumelerisi DJ Soul Crusher sisterani mabasa yi tikomba yi nga pfukangi kahle sesi yi pfuke yi kwatini hi ku mukhalabye a nga vuyanga kaya a tlele kwale swigangwini ku ri leswi yi nga kwatisa swona yi tseleke na mati yo vila ku ri loko vo vuya yi fika yi va chela hi wona a ku ri lena timawuxi va le ka vaxi va mina i khosa emafemani kusukela ka ximawuxa ya tirhani loko mu n'wi vonisa leswiwani ko va ku hlamala leswiyani yo pfuka yi hlamarini hi ku kusukela hi Friday xipapa va vuye entirhweni va fika va cukumeta xikhafuthini va ku a na vuya sweswiwani va vheta va fambini hi kho va vuya mpundzu walowa hayi vo lo fika va cinca mpahla va heta va ya ntirhweni se wu hlamala hi ndlela liya ku kasi ku humelela yini swi ri munhu un'wana na un'wana hi mpela na joko ra yena inkomu eka vahaxi a n'wi vona lowa sesi loyi a mi n'wi vona ku ri kwatile na hi mpfhuka hi 3 o'clock a pfuxe nuna a ku heyi pfuka hi vulavula leswi a nga rhaserisiwa xiswo wa ha kwatile nini sweswi i laki Makhuvela la Joni Kesini Makhuvela lava nga tsala va ri ni brami ka siku ra namuntlha hi tada okay kasi why un'wana na un'wana a vona onge a nga tsaka nga tirhani ya u wisinganini munhu loko a pfuka
i pfukisa sweswi loyi lo pfuka hi mampela u nga pfuka u karhi u phozeri xifaniso wo pfuka ali lo wa n'wana fixin u ri a va sihlamba na meno la sisterani vona swona okay kasi okay ka qoqiwa phela la community leyi yo ku busy la ka mvote masutwa ha khesa o ta swa ku community mfukile mara mga khohle ku endla leswi endlaka community leyi hanya ne sesi va pfuke va ri na stress ya boyfriend yi nga famba weekend hinkwayo yi nga vuyi na phone a nga hlamuli i biwa le roti a vonaka sweswo tsakani u ri sesi u tikomba breakini kumbexana swa pfuka tirani ku pfukisiwa sweswo kasi ngo mpfuka njhani ka Connizer na phone a yi ku tsundzuki ya yi ku tivi nkarhi wolowo tirani va pfuxe hi boyfriend va pfuxe hi boyfriend va busy na ku lwetana le mkhukhwini ni ringeta ku hlaya vukheta swa ku pfuxe boyfriend alright se ni nga hlaya ndi hetini ku swi languta va lwetana le mkhukhwini a tembisa ku namuntlha i mani a faneleke ku humesa xibakitani eJoni Mr Salani vona lwa rhanga ka pfuka humesi lwa rhanga ka pfuka ne himpela u ngo swi tlula u nga ta zi raha kumoxeka brali aposkisisi makasani u ri loyi hi lavaya va ku loko byo se byi teka a ka ha tshukunyikiwi ku kondza a pfuxa hi alamu ya tihuku na mixo wa kupa loko a pfuxiwa byi phayile loyi hi aposkisisi makasani wa kupa vhele we wa kupa a wu kupi wena u komba u lunghe ngopfu wena tirani u komba u lunghini wena a wu kupi munhu ne hi le kwini lani kasi le kwini la ngoko hi kwini la ngoko le ka maphope la ka maphope ka maphope eka maphope ka siviyetlela mi yo ta mabukeka man swinene so ka tirhani bombele leriwane a mela ku voniwa mamukumbeni phela mbombile luna dresani leri hayi man hi le xa rhoko kumbe hi le xa kuqokiwa na xiburukwana xi na yini xi famba na xiburukwana ne hayi i xirhokwane a ko hisa hayi minene vurhongweni va ku tala va ri u tikomba u pfuke u nga tsakanga la a va swi koti ku pichara munhu kahle va ngo kahle a ni nga kwatangi loko munhu a pfuka hi vurhongweni u va a ri taniya swi tikomba ku pfuka ku tleleni loko hi swona sweswo wena tirhani me ndo ti vonela xirhokwana xo saseka wa beriwa hi moya munhu loko a qokele xitirani xeweta va beriwa nharhu tirhani va xeweta sister Phaphama yitana ni xeweta vana mina kokwankazana va ka maphope ni xeweta na buto mina boti Steve ni xeweta na Tshunxeko Magomani ka Ximxoni a ku nga ri na munhu la tlhelo ne hayi ko okay alright ni nkomu swinene hlayiseka tirhani inkomu swinene man ya mahungu ni risimu leri Deborah Fraser Phaphama Afrika-Dzonga alonene FM makombandlela hlayiseka emagondzweni mixodo na DJ Soul Crusher emagondzweni mixo loku na movha leyi nga yima le N12 westbound lomu nge se fika le Agilolis interchange tilawa xinene u kavanyitekile hikokwalaho ka sweswo ku na ku nonoka kasi nakambe loko mi ri le N1 southbound emahlweni ka Malbongwe drive ku na ntila lowu nga kavanyiteka hikokwalaho ka movha leyi nga yima loko mi ri na swin'wana ma yi rhumela Munghana traffic DJ Soul Crusher #AM traffic ta maxelo eka Munghana lonene FM
makombandlela mpupana nga kona vele Afrika Dzonga Mbombela 21 kasike Emilo 19 Emalahleng 21 Standerton 19 Skukuza 25 kasike Bushbuckridge 24 Secunda 19 ayibona Limpopo imenza lelwane Polokwane 21 Phalaborwa 24 Zanin 23 Musina 26 Swatanele Phalale 26 Mkopane 22 Chiramba Mthathe 25 kasike Giyane 21 Makhado 22 Thamazimbi 25 kasike Thoyando 22 All Days 25 Mokgopong 27 Fitakgomo Utshwaremotho 28 Dendron 24 Molechi 26 ayibona Yunkumeline Gauteng Pitori 23 Johannesburg 21 kasike Vereeniging 22 Tembisa 21 Soweto 22 Ayigibele Foundation Northwest Klerksdorp 24 kasike Potchefstroom 23 Mahikeng 25 Smatana Rustenburg na Vryburg 25 Ilesi mashele kasukana namuntlha yangafumbiswa xiswona Afrika Dzonga Phaphama Avuxeni kusuka eka mafumelo ya xikoloni hi tlangela ntshunxeko wa maAfrika tindzimu ta hina swichayachayani swa hina swakudya na maambalele ya hina hi maAfrika ya xiviri Munghana Lonene FM makombandlela sweswo swi twaka I ku tlangela n'hweti leyi ku tlangeriwaka tikonkulu ra Afrika Makhadini Interesting yo lakho kunjani kola ka xinavetiso xitwangiwaka pa Makhadini kunjani tirini da xona brami Okay ya Makhadini Oh wow yeah Hi rin'wana ra tindzimi leti vulavuriwaka kwala tikonkulu ra Afrika kambe tiko leri tikombaka ri na tindzimi to tala ku tlula matiko hinkwawo I tiko ra Nigeria ya ku vulavuriwa tindzimi to tala swinene ya na vanhu va gobatele ya kambe loko mi landza cold drink va ku mi landza yini minchumu Xinchumu minchumu na ti ku ri na va ku minchumu andio swo vula ku ri xilo xin'wana I mavulavulelo man'wana ya vafowethu kusuka la tiko akelana Mozambique van'wanyani va ri hina la bush na ku vulavula hi fambelana na vafowethu hi akelane na vona kahle hi le kule ngopfu se bra mina hi swona swa ku mjeko wa tiko ra Mozambique wu na xifaniso xa AK47 why u nga tell ndo hlamala enane mara xifaniso lexi I mjeko na inana lexi phela effect leyi nga hlangana na yona kwala ku fambeni kuna AK na xikomu xikomu xi langutala Okay n'walungu nambi xin'wana bibele hambi yina na switivi ma ku na buku leyi nga pfuleka lana ku tlhakuva na nyeleti ivi loko ntsundzuka kahle ku na xikomu xi nga languta hala voko ra ximatsi loko u yi langutile flag mujeko lowuyani ivi hala vokweni ra vona ra xinene ku na AK47 ya ku va na tlhari laha mahlweni loko u nga lava ku duvula wo tlhava ku hayi swi na dzolonga man kotara ku bewara leya nkombo hi swin'wana leswi nga kona hi tikonkulu Afrika wena vuyingiseri hi vuya na matrends tada Justin Bieber leyiwani una chance the rapper Oli famba emahlweni eka swiyenge swa mapfula Phaphama brave ka sikola vuta hi famba na yini tada Okay hi famba na Richards Bay bra mina Oh yeah hi famba na Somizi na Muhale yeah but trenda swinene hi famba na Ready yeah all right tinharhu tikona tin'wana leti hi ngo to tikhumba hi karhi hi hundza kambe yingiseri va nga hi hlamulaka leti nharhu ya mbirhi nkaye nkombo ngenungu 55 015 297 1855 leswi ta swi loko u ri na Twitter account and tlhela futhi vona ya I twa ku ri na ku endleka u yi vhakela na yona folks mavukuvuku vahashi va mina vahashi va ndhuma mpfukile chapu turini mavukuvuku nchapu Richards Bay hi yona ni lava ku hlamula yona ka mpundzu wa namuntlha ne okay ku va yi qualifyini ku ya nghena eka PSL swona swi nga tsakisa ngopfu hi yona ka siku ra namuntlha swi endla itrenda leswiya swi endla itrenda swinene all right Phaphama Afrika Dzonga sini mafukufuku mbirhi nkaye nkombo ngenungu ntlhantlhana nge tsoko na lewa mungiseri u lava ku ta famba na yini se hi teke Richards Bay hi vekela tlhelo hi ndlela yaleyo matsani hi loyiwani vele Andre DJ Pride hi fikile mpfukile Pfukile ina vala mi famba na yena handle ka Richards Bay se va ni tlangelini na famba I'm lava Richards Bay ne
Oh, okay. And hlekete rin'wana n'wanta layo kahle kahle a ni karhi ni ku hi fanele no yi nghenisa hi nghenisana a ni ri vanhu va bolo Oh, am la ta ku yi la ku tlhantlha mo ku yini n'wina sweswi na yi lava ku yi tlhantlha ku ri hayi vona va tirhile swinene Yeah. Okay, Brian. Okay. Yeah. All right. Komatsa. ka lowu a nga swi tiveki mara loko u yi tlhantlha ku a lava ku vula ku ri Richards Bay va tirhile swinene a wu n'wi byelangi nchumu Yeah. Un'wana loyiwani kambe Elia. Yes. Xapu turini Elia. Sharp man. Tada. Khale nga vulavula. Elia mara a khensa ku vulavula namuntlha tiva na. U famba na yini n'wana la ka Mphakana u famba na yini n'wana mani Mimi famba na lava vambirhi lava. Somizi na Muhale va endle yini se phela Somizi angatala wa ala ku ita mikata mali. Okay. Somizi u endla yini wa ala ku ta nyika diamond mali a nge nyiki nchumu a nge kumi nchumu yeah a nge nantswi nchumu a nge nantswi na sente na yin'we mali ya tirheriwa ni muhana nga ta yi tirhela na ku twa fiti wa tsakisa wa tiva show Elia wala la ka Mphakana no Phaphama bravina kumbe hi tlwalo hi wa hetelela ku Phaphama abse Aye DJ Brian. Ifukile. Mpfukele njhana. Ina balava. Adolf. Adolf mfamba na yini n'we? A ni la ku tlhantlha ngopfu ka le Richards Bay. Oh, Richards Bay ne? Richards Bay yi trendisa ku ti-team ta le Durban se ti endla fayi TFA. Oh yeah, se va hlayini. Ithanda. Okay. No, hlayiseka mfethu. Okay, sharp Connizer mkhaya. Kasi Adolf loyi luya wa ku tshama trend awu trendisa yini Adolf Adolf awu trendisa yini Adolf ungahlamusela baleni poster pic na ka Phaphama na mpfula okay ka ni munhu wanjani Oh, okay. Na ngitsundzuka Adolf. Hlayiseka mfethu ne? Thela. Weba DJ. Na ngitsundzuka a ri ntangeni yana wa swiharhi a ngi na ngitsundzuka nyana na ngitsundzuka Adolf brother. Okay. Na kanala. Ya na ngitsundzuka. Alright. Kambe Somizi na Muhale va trendisa hi mhaka ya ku Somizi leswaku kumbexani ku kumeke swa ku phela kahle a va nga tekananga va nga catanga mucato wa wu nga tsarisiwanga ka Home Affairs vari leswi nga endleka i ku hi siku leri va fanele va sayina hi rona loko va cata mfundhisi a khohlwe maphepha lama ya ku sayinisa ka wona se a va ha swi hetisanga so va ri vukati lebyiya bya ku va mi tekana mi ri va rimbewu rin'we a byi amukeriwi loko ku ri hi ku mo va na swa ku lovolana ntsena and hambiswiritano Muhale u le ku kayakayeni ku kuma maphepha ya ku laha ku nga kombisa ku Somizi n'wi lovorile so ku ri ku hambiswiritano vukati bya xintu loko mi tekana mi ri va rimbewu rin'we va ri a byi kona hi xintu byi koho hi xilungu se xilungu a va nga na xona lavambirhi so so vanhu va vulavula hi swa ku hambanahambana kona kokwalaya sweswi a nga swi vula ku diamond a nge kumi na set so vanhu va vulavula hi tindlela ta ku hambanahambana ku kombisa mavonelo ya vona ehenhla ka vukati bya lava vambirhi ngopfungopfu ku khovolela loyi wa jaha obviously loyi a fanele a kuma swilo swa ka nga swi tirhelanga loyi Muhale loyi un'wanyana hi wa jaha i bava va hambane ngopfu hi malembe loko swo nditwa Somizi loko swo mbava phela xi twa ka xi na 18 okay Red a nga khumbanga hi munhu ne a ni vulavula hi yena musi ne unkhumbile bravo okay ku na swin'wanyana Richards Bay swona swi swa ku vanhu va yi tlangerisa ku va yi promotiwile yi ve tin'wanyana leti u nga vulavula hi tona loko hi sungula nongonoko ta Athlete Africa Championship so hi sweswi vanhu va le ku yi tlangeriseni va vulavula swa ku hambanahambana laya ready tolobambo wena a va sweka
na majambu Yeah. barange hi ku ikomba xitofu swa ku load shedding mara va xilayitini xi vonile va xilayitini va karhi va kombisa ku se va la ku sweka ni xi vonile. se va sweka xitulu a ku ri nyimpfu mara tolo ya kasi a yi hlweli nyimpfu hi ku ya hi vona va tlhela va hi kombe xitofu va hi komba loko va fanele va swi teke na nhlekani swi fanisa leswiane a ni swi tivi swa nyimpfu mara ya hlwela njhana nyimpfu so ready a hlamula hi ku hlasela nyana okay ready lwe va nge se i tirha eNgilandi a hlamula hi ku hlasela ku kahle un'wa tipolitiki a wu yingiseli ne hambi vanhu va ku byela swa ku ku sweka ka we a ku nyawuli u ya mahlweni u sweka na ku hi postela swona hi komba swona so vanhu va hlamula swa ku hambanahambana a henhla ka matwitsi ya ready ya ku kombisa ku ka va nga n'wi rhandzi ngopfu mara mavonelo ya yena ya swilo liya ya ku a wu yingiseli ne and even with indisputable evidence in front of you ai karihile ne karhi a tlhanga hleka le makumu okay ku vanhu va le ku rileni ka Deborah Fraser eka Twitter naswona sweswo swa ha ri ku trendeni kambe na stage 3 load shedding lexi nga kona namuntlha na mundzuku na majambu 3 xikarhi ka 5 na 10 naswona xi le ku trendeni kambe hetelela nga interview ya vunanga byo gospel ku Deborah Fraser brother ni bena nkata ku va tshama na vana studio sijafa ile one uthando hlayiseka emagondzweni mishodo na DJ Soul Crusher emagondzweni mixo lowu kasi loko mi ri xifundzeni xa Limpopo loko mi ri a Delmata traffic circle ku na ku nonoka ku fika le a Sierra-View na loko mi jikela hala matlhelo ya le Mall of the North kasi nakambe emagondzweni loko mi ri a Edenville ku na movha leyi nga yima leswi endleka leswaku va na ku nonoka loko mi ri le a Linksfield Road exit kambe loko mi ri le a N1 northbound emahlweni ka Rivonia Road ku na nghozi leswi endleka leswaku ntila wa xihatla wa va kamintekile ku na ku nonoka ntlimbano lowukulu kasi ku na ntlimbano lowukulu loko mi ri N12 westbound loko mi ri xikarhi ka Craft na Gilolis interchange ku na ku nonoka kwalomu ka 14 wa timinete Bedford View nakona ku na ku nonoka Midrand ku na movha leyi nga yima le N1 south emahlweni ka Ellendale Road exit ntlimbano lowukulu kasi nakambe loko mi ri N3 northbound ku na ku nonoka leswi endlaka leswaku va na ntlimbano ntila ngo ka vintekile Linksfield Road kasi nakambe loko mi ri le N12 eastbound exikarhi ka M10 na N1 ku na ku nonoka kwalomu ka 28 wa timinete kokwala ka ntlimbano lowu nga kona loko mi ri na swin'wana ma hi rumela @Munghana traffic DJ Soul Crusher #AM traffic hi tsavule nsuku emakorhweni ivi hi ku hlayisela wona exihundleni sweswi hi ku mbeyetela hi wona wa pfumela nkarhi swo vhela hi vhele tona kusukela namuntlha hi famba na mani le ya taxi nakambe hlangana ndlovu Phaphama hi tweni leswaku namuntlha hi famba na vamani Phaphama Prentice ndlovu Prentice hi swona Prentice vito le vanhu vito ra nduma swinene Prentice ndlovu Prentice aya Brano Trina sawa ndyondzisi vito ra wena hi ri vitanisa ku yini Prentice vele hi ri vula njhani vito leri n'wana vana Prentice ka swi hleka yini wena u ri ve Xitsonga ku Prentice we a wu antswa ne ku ri na Brian Prentice bona vito leriwana ri tsakisa hi xin'we na swi dyondzeki swi tsandzeka ku ri vula n'wina vini va rona mi ri vitana njhani Prentice loko ndi ku Prentice wa pfumela ya nga swi twanga Prentice kumbe Prentice na Prentice swi ya ku vitana ku yini mara hinkwaswo hi swona sweswo Brian okay Prentice kuna papa va ri Prentice mani va ku Prentice mana ku hinkwaswo hi kona a ndzi va hlangana rona viteri va ri kahle ngopfu nga ku huma hala ka va knowledge musona
hala kuna mavito mara na le bush makona na le bush makona mavito Uyiladi. hayi na le bush wena Brian mina makona ro ka ri nga ri hala mpheni leri ene n'wina mile ka mpheni ni kwala ka mbokona na ku vito leriwa ni huma tsanini swi nga endla va ri kopela ku hala bush ya va nga va ri kuma hala bush hala ka hina ku na va advice na bo relax Wonder Boy. swikutaniya i mavito hala ka hina okay so adzanini muma kwini amavele kambe sweswi mi chela mi ri kwini hala ilimba why mi ri mi ye hi ntirho ntsena kumbe se mi tshama hala se ni tshama kwala ilimba mi yo tekiwa kwala hayi kwala ka vo mhani hala ka vo papa ni tshama hala ka vo mhani okay hayi matekiwa n'wina buti Prentice sweswi mina vakhandziyi ni yimenyana tlhelo sweswiwani ku ri kona okay kambe a mi nga si khandziyisa munhu namuntlha namuntlha ni khandziyisi ngopfu loko ni suka lana a tlhelela kona Va koho sweswi? Sweswi ku na vambirhi emovheni. Va nyikeni hi twa kona hikunene vakhandziyini na. Hello? Hello? Njani? Hi kule mjani na? Ibukeli ma. I mani lava? Joe. Hey bra Joe. Hey. Hey DJ Brian na Connizer man. Okay, na mito. Kambe kaya kwini n'wina? Ni tshama kwala elimi. Kwala elimi. Yeah. Oh okay, mi nga rungula vambirhi vanharhu? Ni nga va rungula. Ina. Ni ta rungula nsati wa mina. Ku nga Vulani Blondi Mashila. Yeah. Ya, ni rungula na chume mina. Edume ra Shaka. Yeah. Budise. Wa hetelela? Ta rungula valava ntsena ra tsandzeki. Okay, inkosi nene. Nyika lowun'wana phone na ye. I am njhani? Hi kona mjani na? Hayi futhi. Yabona a yi hlweli phone ya kona kasi milo tshama ka ndhawu yin'we so. Kwala tlhelo tlhelo. Oh yeah. Brabuta kusuka kwala elimi. Oh la elimi bra mani? Brabuta. Buta. Buta. Oh buta. Hiva mitla hloba. Okay, mi rungula kahle nga ku yo milanga hi ku mitiva Prentice. Yeah. Un'wana ma? Rungula na Brahmi na vafundhisi kusuka kwala ka Mboko. I vito ra vona vafundhisi? Vafundhisi va mbala beji namuntlha mundzuku va hluvula se ku vafundhisi. I'm right wa tiva n'wina na Prentice mafana hinkwenu. Bravo. Kambe ka mi le elimi na n'wina ne? Mere? Mi tshama kwini kaya? Mina tshama kwala elimi Makhongela. Oh Makhongela, all right. Hlayisa ka n'wina sweswi mi ya kwini antirhweni? Antirhweni kwala ka Ruth. Okay. Okay. Nyika ni bra Prentice kwalani phone. Brino. Tera. Ayi. Ya no swa twa ku phone leyi ya n'wina. Prentice. Rin'wanyana vito ra n'wina i mani? No va na vito rin'we. Mi chingini vito leri ra n'wina. Ya mina ku pa Prentice. Va mi vitana njhani le taxi rank vafowethu? Va ri FBW. Oh, hi number plate. Yeah. Ala swi tolo mi tiphina hi ntirho wa n'wina xumani wa ta hi kensile yena ni mahlweni na rendzo na lava ku hi hayarisa hi kona hi nga va nyika na nambara yi ba ngopfu yi ba in music music wa vona bisa swin'wana mi nga raseli vana va xikolo hayi vana va xikolo and nga ku vana va vona va tika timovha letin'wana va taka yona hi mhaka ku yi ba ngopfu ya buti Prentice. Prentice kambe wewe ku nikini nkarhi wa ku rungula? Angarungulanga Prentice. Wala va ku hi nyika nomboro kumbe la ku rungula langa ka xin'we. Hayi lava u langa xin'we. Hayi ni to mi nyika nambara. Tlherele tlhelo. Okay, yi ri nambara Prentice. Yi ri nambara Prentice. 076 46 950 92 SDW
FDW towards hayi Domingo va ipiyo. Ke still Prentice. Thank you Brian. Kalala. Prentice. Yo. Phaphama Afrika-Dzonga. Twala ke Mukiti 2.0 HBK live act. Anokwazi ukona. Mwina ma. General Bosca na Alican ka sipra grofele ngwa imali ka Gona FM khoma ngumendlana ithi ngumendlana bravela na fridge ayipaleki maka ku bayitele yilo selega le tibuchareni le loko se ku oshiwa nyama bayi oshila ka leshasha vaja vatsona vatsongwana le kaya bona bakala mabito ku munhu wako ari ku osheni ka nyama na mpundzu u tibutisa ku se why a pfuke a suka kaya hi ma 9 se yile ku osheni ka nyama swi va swi endle njhani vele n'wina va ri tihi ti yini tinkwaimani mi nga hi voni so le magaraji pake ipake swilo nga voni maovorolo wena swilo swa mi nga voni tibaki loko ri ku ku hela ka vhiki ku tatwa hina yi humesa minchumu yin'wana nchumu bakala ya mavito hlekise vanhu vo tala rivombo dolphin ku na va God knows baloyi va think twice rivombo think twice le kaka hina mavito yalawo kumbe yana va dance ngoveni all them dance va look back ta ku wisa va shake lama one say le Zimbabwe va ta ku wisa le Zimbabwe va God's hand baloyi phela vanhu lava va le Zimbabwe va vulavula ngopfu Xinghezi va make sure records don't cry va ri dyondzo ya halaniwani hayi loko ku ri na swilo leswi mfumo wa Robert Mugabe u nga swi endla kahle ku ri dyondzo so mavito la ya sikelaka ku vatswari va dyondzekile va loud music records hayi mara se mo va endela se yalawa chanani vatsongwani van'we slings ku munghana n'wana wa mina yingisa papa va ri slings the slings ivito ra mchilo wa tsama ivito ra mchilo wa tsama byanyi slings ya ukona no yingiserile papa la swi tiva ene ukona ukona va u tsama giyani so va teke va tirha hi mchini lowu tsama byanyi se va vitela ku va ya kava n'wana loyi slings loyi swi na vutumbuluxi bya le henhla swinene sweswo lo nyika mchini wo tsama byanyi wa tsema la fikaka kona tsema ti-problem ti hangalaka bona ku njhani sling tanzuketela wena ayi mahungweni bravela mina na marhandza mavito ma fani ma vula swin'wana hayi regina hayi khoni swivulani sweswo ri fanele ri fambelana na xiyimo xa vutomi alala bondo lebyi hinkwenu mina vutivi ayi fambeli vo advice Durban Gogo loyi wa bambelela Phaphama Afrika-Dzonga hi vena hi samhlanga veka ri landzelaka ni rixini hundzulerile i tintombi timbirhi na jaha DJ Brian Connizer na DJ Soul Crusher hlayiseka emagondzweni mixodo na DJ Soul Crusher emagondzweni mixo lowu R21 North loko mi nge se fika le Fort Trigger Road exit ku na ntlimbano kokwala ka nghozi leyi nga kona loko mi ri Kempton Park kasi nakambe loko mi ri Akona Main Road na Vetkoppen Road traffic lights a ti tirhi xikan'we na le khona Marlboro Drive na M1 hikokwalaho ka ku famba ka gezi kasi loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela ku nga na traffic DJ Soul Crusher #AM traffic Espanol Fest fambisana kahle nabuhle eka risimu ra fela head twetana ku hey siyathandana video le kahle man bona my smile keeper mina la ku byela misava hinkwayo ku mina na wena ha rhandzana loko munhu zaka kasi wa byela tala vanhu
and u ri twini ri tele leswaku a hi ra wasati ni ri kasi wa hi byeletela vanhu loko ni karhi ni ri vona wa xinuna ne wa xinuna kasi wa hi byeletela vanhu a hi swi rhandzi mara loko munhu a za byeletela vanhu i wa ku rhandza ngopfu ene loko munhu a za ku yerisa ku byeletela vanhu a nga ku rhandzi kahle a nga chavi ku va ta n'wi tekela a ni ri loko se va swi swa ku marhandzana va ta swi tiva swa ku loyi wa Brian mara loko munhu a nga vulanga nchumu so mi vayerisela yini loko va vulavula vo mi rhandza n'wino va tshikeni va vulavula khombo rero vulavula ko swi wa ku fanele ku va xihundla ni byela yo a vuni ntirhoyiki ni byela Rufi sweswi maphope ni ku ri byela yini munhu wa mina Connizer wa n'wi rhandza ne kasi wo va njhani u twa ku nga dumisi phela enda ku twa Brian mina Adolf va ri tani u nga dumisi wa fanele u nga dumisani n'wina byelani vanhu ku ri i wa n'wina DJ Brian xiviko xa ikhonomi eka Munghana Lonene FM makomba ndlela Isaiah wa hina namuntlha vhela mhlanga rixile DJ Brian DJ Connizer na vayingiseri va Munghana Lonene ni byele wayi vanhu lava va nga na mali yo vonaka va nga lavi swi tiveka ni vula lava nga na mali kanene hayi ya kuwa swi endla yini hayi lava ku humesa mali a xikhwameni hayi vulele lava ku awa leteni ya vona mali ku hava ku va na makhadi a va lavi swi tiveka mhlanga ku endleka yini kasi streka xi endla ku van'wamabindzu va nga tirhi kahle so loko ku vanhu lava va nga na timali swi nga ha endleka ku ri vona vanhu va nga na mabindzu loko ku ri ku vanhu va le strekeni swi vula ku a va le tirheni loko va nga tirhi swi vula ku a va le ku xaviseni ka tinhundzu loko vukorhokeri lebyi va ti xavisaka byi va endlelaka mali hikwalaho va nga tsakelani na strike na mithu kasi ku endleka yini mhaka ya COVID-19 yi nga yi khumba vhele ka siku ra namuntlha karhi mi amukela hi ndlela leyiwani va mhlanga kahle xi khumbe mhaka ya COVID-19 yi khumbe misava hinkwayo ku nga ri tiko ra Afrika-Dzonga ntsena van'wani va le ku kaseni van'wani va tikomba va kota va famba manjeni van'wani va gogojela hi ndlela leyi hi nga tani ta Afrika-Dzonga hi nga sungula kwalaha kumbexani mhaka ya COVID-19 yi nga va yi khumbe njhani mhaka ya mabindzu ya hina swi tiva ku yi nga va yi khumbe hi ndlela yo biha kambe hi yime kwini ku fika sweswi yi khumbe misava hinkwayo hi ndlela yo biha swinene na tsundzuka ku mabindzu ma ve mapfala vanhu vo tala va lahlekeliwa hi mitirho 2.3 million wa mitirho leyi nga lahlekiwa hi 2020 eka nkarhi wa sweswi 1.9 million a va se kuma mitirho ya vona back mitirho leyi tikhampani tiya a ti se swi kota ku thola vatirhi lava a ti ri na vona before COVID a hi mitirho ntsena loko hi languta swo fana na ti-inflation swi le henhla matiko hinkwawo hikwalaho ka COVID-19 hikwalaho ku matiko yo fana na vo China lava ma makaka tinhundzu to tala ma ve na vona va kuma va ri ka lockdown ya le henhla swinene na sweswi China ya ha ri ka lockdown ya le henhla ku hindla leyi a va ri na yona hi 2020 swi vula ku structural reforms wena u swi vona njhani vota eka Twitter @Phaphama MLFM wena Connizer swi lehini kahle masiku hinkwawo swi nghena swi nga si hela swi ngo tola onge na jealous bra mina Pirates yet finally no tivana hi swona sweswo swi kulukumba swinene hi le ka ti-final ta Confederation Barkani xipano lexiya xi nga hlamarisa TP Mazembe eka siku lera ra tolo lava nga ya ka ringi lera ra vumbirhi TP Mazembe range hi golo yin'we eka tandza va howise mune wa tigol va lehile a ni wu vonanga wu hela ntlangu loya sweswa Phaphama hi faneleke hi wisa mara ni hlamarisiwe hi mbuyelo wa kona loko se ni wu languta mixo siku ra namuntlha va tlanga ti 20 ta May final ya kona va tlanga ri 20 rini ka ti 20 wa vutlhanu hi swona va tlanga hi wa vutlhanu final ta kona ni twe ku va suka mundzuku
minkateko a yi vaneli hi swona sweswo hi kunene. Janet Jackson hi vulavule hi yena hi siku ra ku velekiwa kambe wa trenda a trendisa hi mhaka ya ku eka ti Billboard Awards leti nga va kona la ku heleni ka vhiki loko a ya stagini a nyika Mary J Blige sagwadi ra lifetime icon a ku nikiwa Mary J Blige i Janet Jackson. Janet Jackson u nyikiwe standing ovation loko a ya estagini va yime va n'wi bela mavoko va n'wi tsakela swinene. A ni tivi ku a swo ka swi nga tiveki hikuva ri loko a humelela laya swi tikombeka ku swa hlamarisanyana muwini wa masagwadi ya ku tala ku ve na Drake wun'wana wa vona Brian wineterile hey top rap top artist top male top rap male swi kutaniya ni vona xifaniso xin'wana xa madzolonga la ka thelevixini swa hlupha swa ku fawula ta TV khansani u kona nongonoko swa risima u kona eka mixo siku ra namuntlha ekhansani mina hi mina yi ta va yi ri kona kasi jowa i hola rini kumbe lova rini na hi karhele hayi masiku hinkwayo ngisela konya i lova rini kumbe i hola rini wakwe a nga n'wi tsarisa lavaka a lova amelahanya lava lova jowa ni n'wi twisisa ngopfu okay hi langutela eka swa risimu namuntlha eka ku rhandza hi la ku languta timhaka ta depression kumbe ntshikelelo wa swa miehleketo va ri ku na mixaka ya toho se va la ku hi pfuna ku va hi titwisisa ku antswa eka siku ra namuntlha na hi mina mpfakanyiso wa rito pfukani kona eka siku ra namuntlha hi tlhela hi vana rambilu wow Phaphama Afrika-Dzonga hi ndlela leyo bra mina swi ta phola siku ra namuntlha yimise ku yini va vhoti ni va yingiseri ni vone CEO va karhi va rila va karhi va kasa hi fika ka 1000 na va fikini va fikisini va yingiseri eka 1000 liya ni ndlela leyo ka siku ra namuntlha bra mina va vote njhani a va nyiki mbuyelo ivi ke hi famba hi ndlela leyiwani hi yingisela namuntlha hi langute ku leswi swa ku hlayisa mbangu swi khutaziwaka masiku lawa ku ri nga tirhisi maplastic hi xava tibege loko hi xava grocery a hi vutisa mingiseri ku ri wena wa xava bege liya ya ku hoxa swa ku tirhisa loko u xava esupermarket na okay 42% va xava bege liya brami a ni tivi ku loko va ku va xava bag laha va vula plastic kumbe yini hi ku ni vona liya yi ve yi nga havi leswi a ni yi ehleketisa swona se ivi ni kanganyisa ku yi hlamusela okay ni ya na bag i biya hina leyi nga kuma 26% ya lava tlhelaka va ya na tibege and va ko va taka ka plastic bag va ko hola ni vona n'wana a teka plastic bag a yi petsapetsile one me loko ndi yi hlamusela ante na ha tirhisa plastic so anti ku va yingiseri a mi vhotela a na ha tirhisi plastic kumbe na ha tirhisa plastic I'm sure a na ha tirhisi plastic swi fanele hi ve na yona option ya ku vanhu va ha tirhisa plastic ku va ha tele lava kumbe na rivala mina a swi na mhaka ke ku na 18% yi nga vhotela swin'wana laha ka eka D a ku xavi mina grosa le ka 14% 1055 lava nga vhota ka siku ra namuntlha va yingiseri rhandzi lama hi khomaka ra masiku hinkwawo a khensa mavoko lama endlaka leswi va yingiseri va mandla masiku hinkwayo n'wana wa buda leswi kha tsamaya byona n'wana wa ka ri swi ngo tsamaya ka mkhwano ka bili u vula sweswo vhele Prince Benza ka siku ra namuntlha vhele fambisa kahle na makhazi ya ku hey n'wawo DJ Soul Crush a humesa na siku ra namuntlha Afrika-Dzonga peace love and happiness rasha mundzuku hi hlangana 6 to 9 Phaphama bye bye